manipur gi issue su mari leina ba aduga assam da pangthokadro mikhal ga mari leina numini gi khongjata assam da lakhi ba home minister meshana assam ngarang pangthoki ba kasar district ta pangdoku miam tin mifom na phongdoki wafam sei border area sing da migration thingduna infiltration da gi ngakthok na ba ngamphai faring da leiba khunggang sing sembat sagalagani haiba wafam ni wafam juja kamai yengbe adum haigani ko adum haigani ojamang sha ko ministry home affairs ki magi pandam yam phai ko border fencing tawbiba khoi adum yai ko tawbiu ko leiba am ing tapa phaba or kan hagadum tawbiu ko shukai de do haju nu dum palli natra border fencing tawdo basna mar mar kanda illegal immigrant mayam khoi infiltrate tawre natra mito miran ta sange adagi illegal mayam hajil ko mar kan khoi ing tap tre do tawdo mayam haidro moina natra adugumba illegal mayam hajil ko duna mar mar kanda north east lady ba khudum particular state sing hadare ko manipur da yauna mizoram assam adu lady ba khoi north east lady state mayam je khoi border fencing khadraga di ko khadraga di khoi illegal immigrant mayam gi infiltrate to mayam dune khoi ing tap tre ha adu tawdre manipur gi le ga no gi india gi lady ba geopolitics khoi akai le ko mayam haidro adu manipur thoi irang sidi khoi manipur thoi irang sidi ka hani illegal immigrant yauk de nadro chini khoi ha moi hani khoi hani gi border fencing tawlana bagi damta di mon hairi si regional piri neba border fencing taw da basunya de border fencing taw da basunya de border me adale khung me am chang tabi ya de hai neba ko kari gi taw ya driba north east ki le state singi manungda illegal immigrant me am haijilaktana illegal immigrant me am infiltrate to dai ko ing tap tre ko india gi le geopolitics ko akai le ko le hai ne me haijidro natra manipur da mi hat na ba manipur da mi hat pa manipur da drug tha ba manipur to in ko haijira to state ko haijira gi ko atei state ko opa sajagi roye bako asumai na manipur da haijil laga tawri ba gunda mayam lang mayam jina illegal immigrant yaudi sine mo haijil tro ko haijil ngi ai taraga di manipur da illegal immigrant yaudi di manipur area ji border fencing tawira no ko haijil ngi na tro manipur da border fencing tawira thoke tarigi manipur da illegal immigrant haijil lakte manipur da illegal immigrant jangde manipur da illegal ba mim da jangjin ba lai tai taraga di border fencing tawira thoke tariba mang hangjari ni ko kishje ko khang da ba hangjabani ko khang da ba hangjabani ngasi moina border area singda ko migration thingduna ko infiltration ge ka thona ba ngai pring de leiba khunjang sing sem kani hai ntra ai taraga di manipur di illegal ge ba du ba illegal immigrant mayam sing je trang pa leiba leita bagi phim leira banina leiti hai ju ju khoi na in home minister madu chin no su pan pandra nina ko manipur thoi irang si community ani mo thoi irang ni uhan bi re ko illegal immigrant wan pan bidra banina manipur di border fencing tawi du karigi ko sing haning mala e ko sumna kandana mu mogi project ama mogi dream ama mai pa na hona matam da maram man thon ba ko asunu kan da manipur thoi irang si manipur lenga kana manipur lenga amana manipur illegal immigrant hajilak pa bi to miran sana hajilak pa me amduna thon me irang ne si manipur lenga pira bari poto chendra gi luchung ma du usna lenga me ko ado den manipur di manipur border area sing se manipur illegal immigrant gi ba thok laite manipur illegal immigrant gi ba du gum ba sagi ka ni chamam na laite bi to hajilak pa laite hai ta raga di ko hai ta raga di border fencing je ke do to manipur border fencing to ke do no ha dum ko mi am khang da hangjabani ko adu ko haning malai ko no jamang ko sengko bi saka bi ko shukai de ko sengko bi sa do bi ko shukai de aduna development to wise di ko thing de ko maram du gi wani ko maram du gi wani tang ju in the interest of the manipur ko not only for Maite ki Maite have community wang we have nativa in the interest of the manipur whole manipur mo ina khundamine fruit singje kamaina lakhibuno kamaina leiminari kamaina kemai toribuno kamaina sagalaibuno kamaina irang tholaibuno kaidoribuno have me am singje ekhoi leibi ba center lusing basina manipur gi danatana any state india da yauri ba state me am singje ko india da leibi state me am singje apik pa cho state me am singje wari history me am singje ngasi india hai si mapu mo india manati ko ramangsa apik pa cho state me am singna punjil akanda charalon chat dharma jati bijati to an me am singna punjil akanda ngasi apun me india am semi ne bro ai da apun me india si mo no hona matam da yauri ba masamarek me am singje mogi hingan bagi lambi ko mogi pusiron mogi charalon chat mogi dharma ko mogi phi chaksa me am singje preserve to thok to bara loina ma kai do olhaning no ko one nation have the yare one india have the yare ko one religion have the time da area da ekoi yagadra gono manipur si big brother ge no lori se hindu ko muslim bani nitro nitra manipur india si maruina india ama have si maruina big brother lori se hindu ko muslim bani adu gi matai da lehori ba to jati fur ama lehori ba sama lehori me am se moine hinga ki pulsi mahing mogi history ko mogi yam historical place
मोगी चरण लोन चरण मोगी धर्म मोगी मी जाति नुंगी मैम हिंगली मैम जे कमाइन हिंगे से मोना मधु प्रजा तो कुमचंग ड्राइव निदा अदो गम बनी चौड़ बने ना चौबना वे नमचंग गने ना सही गायनी होय अचौब जाति ना अचौब फ्रूट ना मचा नमसन बाय बसिदी मसि चनबी लाखरे जमांग चको चनबी लाखरे तो अचौब नंग मेरे नोनी तो थबक तो जमांग चा सही मचासु मियोय बद जाति थवाय म पान बनी ना खुजिन दजु खोटकने ना खोट फिल्म लाकने जमांग चको अदुना अपिक जाति सिंजु मागी राइट लै मागी हिंजबगी हक लै जै मानलेम की लेबा खुदिंग याना रबदु को मचरन नुस लै जै को मनिम खतम दब लेबा मनिम खतम याबै हक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पीबदु गुंबा डिक्लेरेशन याम लै नत्रा मानलेम याना से मयाम फिखु थम लै को नमथबिरो मयाम की सही मनिंग तम नत्रा मन नमथबिरो मयाम की खुलाउ ताना नबि दम तो गुंबा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ना पीबदु गुंबा डिक्लेरेशन मयाम अदु याना नुस मयाम को इनर लै दी नत्रा अदुम मयाम जिंग दो सी खोंगोइ नर खोंगाव नर kan तराय फदे पंदो तोंने हाबे जों खुन वाइ तब लेब को अदुना बट खुन हाइजिनिंग जे इन अदर सेंस तौबियो कशु काइदे इंडिया गवर्नमेंट पामे बदुम बॉर्डर फेंसिंग जे कइगिनो इंडिया की लेरि बदुगुंबा बॉर्डर एरिया सिंग तगी इलिगेन इमिग्रेशन मैम हाइजे लगतना इंडिया की लेरि जियो पॉलिटिक्स सेंटर इंडिया की ओइबा सगी लेबा अमदा अखोई ताय फदना सगी अकाई बन नत्रगना सगी नुंगनांग मथोन बया फिल्म दु लेरि हाबगी मदु बॉर्डर फेंसिंग तौरि नाय नमना सि चाउना हाय नत्रा अदु तारगदी हाइजे लगबदा नॉर्थ ईस्ट की मनुंग लेरि स्टेट सिंग मनुंगदा पार्टिकुलर मणिपुर थुइ इरांग सिजु कदबै थुइ नाबे जुइ खमम थुइबा मणिपुर इरांग सिना इलिगेन इमिग्रेंट मैम दुगी ओइबा वरी याउदी हाय तारगदी साइ एरिया से खोइ याम क्लियर खोइ हाइना उमचंगी प्रमाण हांगान उमचंगी गनो जमांग चको अदु अदु फिल्म दुनि लेजे जदना कशु काइदे सेको पिरो सका पिरो कशु काइदे को अदुम तौबिरो को अदुदी लेंगाक ना मियंग दु साइ इन इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ मणिपुर की प्रजा सिंगी ओना जु खमम खरदी यंगनि वले हमजे फाइ थमजगे जमांग यम नुजे